urya abakristo dukwiye natwe kwifuriza abagenzi bacu iki? Amahoro. Baririmbyi mwifuriza abaririmbyi bagenzi banyu iki? Amahoro. Abadiakoni mwifuriza abagenzi banyu iki? Amahoro. Abashumba natwe twifuriza abantu bacu iki? Amahoro. Dushaka amahoro. Mbese ubundi intambara ziva he? Mureke duharanira amahoro. Ijuru rizajyamo abafite iki? Amahoro. Mwisi turarwana. Njya kuvuka ababyeyi banje barambwiye ngo nararize. Namwe mwararize. Nta utararize hano. Iyo umwana atarize avuga ko afite ikibazo. Kubera ko aho narindi munda numvaga mfite amahoro. Ariko ninjiye mwisi, mba ninjiye mwisi navuga nti we ngize agahinda mvuka ndira. Ubu rero nateguye umushinga. Mureke mbabwire umushinga nateguye. Nateguye umushinga kuko mvuka navutse ndira abantu bo bishimye bari kurya bari no kunywa. Ndavuga nanjye ngiye gutegura umushinga. Ninjye gupfa ndashaka ngo abantu bazarire. Njewe nzapfa ndi guseka. Mumvugire bari ko ngo amen. Shaka kuzapfa nishimye abantu bagasigara bagira gute? Barire. Kuko navutse barira bo bagize gute? Bishimye. Mbese umushinga ni mubi. Utegure iherezo ryiza. Utegure iherezo ryiza. Reka tuvuge ngo amen. Niba ubuze amahoro ndagutangariza uyu munsi nkuzaniye itangazo rivuga ngo hamagara Imana yonyine iguhe iki? Amahoro. Ufite ibikubabaje, ufite ibikuremereye, ntabwo ari wowe gusa, n'abandi barabifite. Ariko hari itangazo rivuye mu ijuru rivuga ngo niba ubuze amahoro saba Imana iguhe iki? Amahoro. Kandi nawe uha abandi iki? Amahoro. Kandi umuntu niwe wishakira iki? Amahoro. Nutekereza ko pastor ari uzagushakira amahoro, ugatekereza ko umuyobozi wa korali ari uzagushakira amahoro, ugatekereza ko umuntu ukomeza gushakira amahoro, uzapfa utagize gute? Utayabonye. Twihiki amahoro, kuko ibi tuzungurutse 70% byose bidushakira ibibi, bitwifuriza ibibi. Twishakemo iki? Amahoro. Kandi Imana irayafite yuzuye. Dukwiye guha abagenzi bacu iki? Amahoro. Kandi ukwiye kuyishaka. Urarinda kwicwa n'umutima kubera iki? Wakwihaye amahoro. Ninde se uzayaguha? Umugabo we ntiyaguha amahoro, umugore we ntiyaguha amahoro, umwana we ntiyaguha amahoro, isiko ntiyaguha amahoro, nyoko ntiyaguha amahoro, umuyobozi we ntiyaguha amahoro. Nutishaka amahoro ntabwo uzagira gute? Ntabwo uzayabona. Njyaho kugira ngo nicwe n'umutima, nahisemo kwishakira iki? Amahoro. Wowe rero nuwishwa n'umutima kwa kutishakira amahoro, uzapfa wiyahuye n'ijuru ntuzagira gute? Abantu benshi bariyahuye kuko batishakira amahoro. Niba uri hano waramaze kwiyahura ukaba urwaye umutima ku bibazo by'abantu, ariko ukavuga ati njyewe none menye ko igisubizo ari Yesu Kristo, hagurukira we dusenga Imana. Niba uri hano ushaka igisubizo kwa Yesu, warabuze amahoro kabura mu bantu, ariko ushaka kuyashakira muri Yesu, haguruka dusenga Imana. Fata icyemezo uvuga uti nanjye ndashaka amahoro. Niba nta mahoro ufite, kandi buri hano warayimye abandi, ukavuga uti nanjye kuva uyu munsi nshaka gutanga amahoro yaha abandi, tugiye gusenga Imana. Zamura ikiganza cyawe dusenga Imana. Mana nziza, Mana isumba byose, Mana waremye ijuru n'isi, ukaduha impano yo kubaho, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro. Warinze buri wese umugeza aha hantu, warakoze Uwiteka. Manish. Turagushimiye. Utubabare ibyaha byacu mbe gusenga kwacu. Abafite intimba ubaruhure, bafite agahinda ubaha amahoro, duhe umutekano, kandi uduhe kugubwa neza muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe. Wiheshe icyubahiro. Duhagaritse ivangirwa ryose mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya. Reka umwuka wera aze hagati muri iteraniro.
dusenge buri wese ufite ibibazo, ufite ingorane, ibyifuzo byacu tubishize imbere yawe, ubiduhereho umugisha kandi dukomeze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibahe umugisha. Nk'uko bisanzwe amazina yacu nitwa Pastor Anthony Bimenyimana, tukaba tuhaye ikaze, tubishimiye abo turi kumwe turebana amaso ku maso, tukaba duhaye ikaze n'abandi bakurikirana ibyigisho byacu tutari kumwe nabo, bakoresha imbuga nkoranyambaga kuri Apologetics TV7. Reka tuvuge ngo amen. Turabizi ko hari benshi badukurikiranye barenze umubare wacu ahangaha, abo nabo turabasukije kandi turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Dushimiye nanone itoro ryaduhaye karibu, bakaba batwemereye ko tuganira ku jambo ry'Imana. Tudatinze ko dufite igihe gito, tugiye kuganira ku jambo ry'Imana ryanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Kadusome ibice 20, tuve ku murongo wa 19, nze gusoreza ku murongo wa 23. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu yereka abigishwa be Toma adahari. Nuko kuri uwo munsi bugorobye, ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze, kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo, abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezererwa. Yesu yongera kubabwira ati, amahoro abe muri mwe. Uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo, abahumekeraho ati, nimwakire umwuka wera. Abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe, abo mutazababarira bose bazaba batabibabariwe. Reka tuvuge ngo amen. Tugiye kuganira ku jambo rivuga ngo amahoro y'ukuri wayakurahe. Bwira mugenzi wawe ngo amahoro y'ukuri wayakurahe. Umushumba yatubwiye ngo tubwirane ngo amahoro y'Imana abe muri twebwe, amahoro y'Imana abe muri weho. Nibyo ni ukuri. Ni nayo mpamvu twaturi mu mwuka umwe. Nanjye uyu mwanya numva nahawe ijambo kugira ngo tuganire ku jambo rivuga ngo amahoro y'ukuri wayakurahe. Iyo witegereje ijambo amahoro rivugwa cyane inshuro nyinshi cyane muri Bibiliya, zirenga inshuro 429. Rigaragara inshuro zirenga 93 mu Isezerano Rishya. Rigasobanurwa mu buryo butandukanye hagendeye ku byo abantu bashaka, bitewe n'abantu bari bo basobanura ijambo amahoro uko bishakiye. Benshi bumva ko kuba ufite amahoro ari ukuba ufite umuryango mwiza, kuba ufite amafaranga, kuba ufite umutekano, kuba ufite umutungo. Ariko hari nuko Bibiliya bivuga. Yesaya avuga amahoro inshuro zirenga 30 mu buhanuzi bwa Yesaya. Hanura yavuze inshuro zirenga 30 avuga amahoro. Paulo nawe yavuze amahoro inshuro zirenga 44. Yesu nawe yavuze amahoro inshuro nyinshi cyane, nawe zirenga inshuro 43.
harimo inshuro 3 yazivuze muri iki gice dusomye cya Yohana ibice 20 kuva ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 29. Wasangamo inshuro 3 yasavuga ngo mugira amahoro. Reka tuvuge ngo amen. Abakomeye bo mu isi bavuga ko gushaka amahoro ari ukwikwizaho intwaro zikomeye cyane, ukwigwizaho amafaranga, kugira igisirikare gikomeye. Nyamara Bibiliya yo siko ibivuga. Katwumva uko Bibiliya bivuga. Urwandiko Paulo yandikiye Abikorino ba mbere bice 12 umurongo wa 33, Paulo avuga ngo, akomeza kubwira Abikorino ati Imana si imvirungano ahubwo ni iy'amahoro. Vuga ngo amina. Imana si imivurungano ahubwo ni iki? Ni iy'amahoro. Uwo ni Paulo wabivuze. Abisi bavuga ko iyo ushaka amahoro utegura intambara ukajya kurwana, ariko Bibiliya siko bivuga. Biravuga ngo Imana si imivurungano, Imana ni iki? Ni iy'amahoro. Birababaje cyane mu nzu y'Imana abantu ntibagishakiramo amahoro, basigaye bajyamo bakakigira ikibuga cy'imirwano. Mu makorari ni ikibuga cy'imirwano, mu masengesho ni ikibuga cyo kurwaniramo, mu rusengero ni ikibuga cyo kurwana. Imana si y'umuvurungano, Imana ni iki? Ni iy'amahoro. Bwira mugenzi wawe ngo Imana ni iy'amahoro. Mu Baroma ibice 15 umurongo wa 33 Paulo arongera andikira Abaroma ati Imana yo soko y'amahoro nihorane namwe mwese. Muvuge ngo amina. Imana ni isoko y'amahoro. Imana yo mu ijuru utayifite ntiwagira iki? Burya kuba tudafite amahoro nuko tudafite Imana mu mitima yacu. Imana kandi idufashe. Mu Bafilipi ibice 4 umurongo wa 7 n'ibice 2 umurongo wa 1, Paulo yakomeje kuvuga ngo bityo amahoro y'Imana asumba kure cyane ubwenge bw'umuntu, arindire mu mitima yanyu n'ibitekerezo byanyu muri Kristo Yesu. Reka tuvuge ngo amen. Paulo akomeza kwifuriza abantu bose iki? Amahoro. Urya abakristo dukwiye natwe kwifuriza abagenzi bacu iki? Amahoro. Baririmbyi mwifuriza abaririmbyi bagenzi banyu iki? Amahoro. Abadiakoni mwifuriza abagenzi banyu iki? Amahoro. Abashumba natwe twifuriza abantu bacu iki? Amahoro. Dushaka amahoro. Mbese ubundi intambara ziva he? Mureke duharanira amahoro. Ijuru rizajyamo abafite iki? Amahoro. Mwisi turarwana. Njya kuvuka ababyeyi banje barambwiye ngo nararize. Namwe mwararize. Nta utararize hano. Iyo umwana atarize avuga ko afite ikibazo. Kubera ko aho narindi munda numvaga mfite amahoro. Ariko ninjiye mu isi navuga nti we ngize agahinda mvuka ndira. Ubu rero nateguye umushinga. Mureke mbabwire umushinga nateguye. Nateguye umushinga kuko navutse ndira, abantu bo bishimye bari kurya bari no kunywa. Ndavuga nanjye ngiye gutegura umushinga. Ninjya gupfa ndashaka ngo abantu bazarire, njyewe nzapfe ndi guseka. Mumvugire bari ko ngo amen. Nshaka kuzapfa nishimye, abantu bagasigara bagira gute? Barire. Kuko navutse barira, bo bagize gute? Bishimye. Mbese umushinga ni mubi? Utegure iherezo ryiza. Utegure iherezo ryiza. Reka tuvuge ngo amen. Reka twumve igisobanuro nyakuri muri ibi bihe. Bibiliya ijambo ry'Imana rikomoka ku ndimi ebyiri, ururimi rw'Ikigiriki n'ururimi rw'Igiheburayo. Mu Kigiriki ni ijambo ryitwa aireni, bivuga amahoro. No mu rindi jambo ry'Igiheburayo ryitwa shalom. Hereza mugenzi wawe mubwire ngo shalom. Shalom ni ijambo rivuga ngo amahoro avuye ku ki? Ku Mana. Amahoro atangwa n'iki?
burya amahoro ni impano y'Imana. Nubona umuntu ataguha amahoro nta mpano afite. Yaguha ibyo adafite si? Umuntu atanga ibyo agize gute? Aya magambo yombi avuga amahoro, kandi adatangwa n'abisi, adatangwa n'abantu, atangwa n'iki? N'Imana. Yesu agiye kujya mu ijuru yaravuze ngo mbasigiye iki? Amahoro. Adatangwa n'abana b'iki? B'abantu. Ariko mubaye iki? Mubaye iki ko mwasigiwe amahoro? Kuki mudashaka amahoro kandi Imana yabasigiye? Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro, mwayakira. Imana ni amahoro. Udafite Imana nta buzima afite, nta mutekano afite, nta mahoro yagira. Amahoro ni Imana iva kuki? Ku Mana. Nta muntu n'umwe wumva adashaka amahoro burya ku isi. Ni nayo mpamvu abisi ushaka bigwijeho bo kubarinda, bigwijeho bikomeye, intwaro zikomeye, bigwijeho umutungo, bigwijeho ingabo, kuko bashaka iki? Amahoro. N'abadashaka amahoro burya bashaka iki? Abadashaka kuguha amahoro bifuza ko ubaha iki? Ko ni ukuri. Mu nyemerero mvuga ubwoko butatu bw'amahoro bubaho. Ngo ubwoko bungahe? Tugiye kuvuga ubwoko butatu bw'amahoro bubaho. Ndajya mbuvanga n'uruzungu mu mbabarira ariko mbisobanure. Hari amahoro bita spiritual peace. Spiritual peace ni amahoro y'Imana. Mu Cyongereza bayita spiritual peace. Iyo usomye Abakorinto ba kabiri ibice 5:18 havuga ngo ibyo byose Imana niyo yabikoze, yiyunze natwe ikoresheje Kristo, nyuma idushinga umurimo wo kubwira abantu ngo biyunge nayo. Reka tuvuge ngo amena. Amahoro y'umwuka, amahoro y'Imana, Kristo yiyunze n'abande natwe, arayaduha, arayadusiga kugira ngo twiyunge n'Imana, kandi natwe twiyunge na bagenzi bacu. Amena. Amahoro ya kabiri ni amahoro bita relation peace. Ni amahoro hagati y'abantu n'abandi. Relation peace. Amahoro hagati y'abantu n'abandi. People with the others. Mu Efeso ibice 2:16 naho haratubwira ngo kubw'urupfu rwe rwo ku musaraba abo bombi yabunze n'Imana abagira umubiri umwe, bityo atsemba urwango rwari hagati yabo. Hagati y'abantu n'iki? N'abandi. Aya iyo tuvuze amahoro hagati y'abantu n'abandi, abantu tukwiye guhana amahoro. Twaremewe kugira ngo duhane iki? Amahoro. Ariko iyo witegereje ari ikiganiro mperutse gutanga cyavugaga ibibazo bikomereye isi. Kimwe mu bibazo bikomereye isi gikomeye cyane harimo intambara. Burya abantu ntibakunda amahoro. Ndi kubesha? Abantu ntibakunda iki? Amahoro. 70%. Abantu 70% ntabwo bakwifuriza amahoro. 20% ntibitaye ku byawe, byaba byiza cyangwa bibi. 10% gusa nibo bumva bagufitiye impuhwe, bakwifuriza iki? Amahoro. Isi ifite ibibazo by'intambara, nta mahoro ari mu isi. Ngaho nawe no mu miryango abagabo n'abagore barara bagira gute? Bakubitana. Si bipfunsi gusa n'ingokoro n'imigere yagize gute? Si ibyo gusa no mu buriri ingumi zagize gute? Zageze. Si ibyo gusa no gutandukana ko bashakanye kwagize gute? Abana n'ababyeyi babo barimo bicana, ingumi zigize gute? Ziravuga. Si ibyo gusa mu kubantu n'abandi mu nsengero naho intambara zigize gute? Kandi aho twakagombye gushakira iki? Amahoro. Ahantu hose tuhasanga iki? Intambara. Ariko Imana iduhamagara kugira ngo dushake iki? Amahoro. Hagati yacu ni iki? N'abandi. Kuko ijuru rizajyamo abanyamahoro.
reka tuvuge ngo amena. Amahoro ya gatatu, hagati y'abantu n'abandi, ni nayo mahoro y'isi, nayo twita ko ari amahoro y'iki? Y'isi. Noneho ubwoko bwa gatatu ni amahoro y'imbere mu mutima, emotional peace. Emotional peace mu cyongereza, nangwa peace with ourselves, amahoro yacu ubwacu. Burya umuntu niwe wiha iki? Amahoro. Nutiha amahoro ntawe uzaguha iki? Amahoro. Waza mugenzi wawe ngo ubaye iki? Abakolosayi 3:15, mureke amahoro ya Kristo agenga imitima yanyu, ayo niyo mwahamagariwe, kugira ngo mube ingingo zigize umubiri umwe, kandi ngo muhore mushima iki? Imana. Amahoro hehe? Amahoro hehe? Yo mu mutima. Dukwiye n'amahoro yo mu mutima. Ukumva ufite amahoro mu mutima. Burya uza amahoro mu mutima, no gupfa wagira gute? Wapfa. No gupfa wagira gute? Reka nkubwire, kuri iyi si hadutse mu bindi bibazo biriho, hari n'indwara z'ibyorezo tutazi iyo zakomotse, hari n'indwara z'imivuduko, hari indwara z'iki. Iyo utihaye amahoro, rwanakubita rukagira gute? Rukajyana. Umuntu nataguha amahoro uzihe ki? Amahoro. Ntawe akwifuriza amahoro, ntawe ukwifuriza amahoro, ahubwo wowe wiha amahoro, ishakira amahoro, Imana izakongera yandi, natagwa biramureba. Ariko wishakamo iki? Amahoro. Abantu batuma tudasinziye rwose. Imana yaraturemye, kandi yaturemeye ibyiza, yaturemeye kugira amahoro. Reka tuvuge ngo amen. Mu isezerano rishya babisobanura mu buryo bune. Uburyo bwa mbere mu isezerano rishya bavuga ngo amahoro ni ukuba udafite intambara n'akajagari. Uko niko mu isezerano rishya barisobanura. Irya kabiri bavuga ngo amahoro ni ukugirana ubusabane n'iki? N'Imana. Hahandi upfuka kwa Imana, ndagushimye, ndaguhimbaje. Reka tuvuge ngo amen. Ariko hari abasubizwa aho kugira ngo usabane n'Imana bakagirana ibibazo n'iki? Uburyo bwa gatatu, amahoro ni ukubana neza n'abandi. Niba utabanye neza n'abandi, nta mahoro ugeze gute? Ufite. Uburyo bwa kane mu isezerano rishya bavuga ngo amahoro ni ukuba ufite umutekano, umunezero w'imbere muri wowe mu mutima wawe. Reka tuvuge ngo amen. Burya rero zimwe mu mpano z'umwuka muzazisome, harimo n'iki? Harimo iki? Bajya kuzitondeka, menya batararenze kuri kane. Baravuze ibyishimo, kandi ibyishimo nabyo bijyana amahoro. Umunezero, mwagira umunezero udafite amahoro si? Byose byubakiye kuki? Ku mahoro. Mu by'ukuri amahoro adahari, ibintu byinshi byakwangirika. Reka tuvuge ngo amen. Amahoro adahari, urusengero mwarusengero rukagira gute? Rugasenya. Amahoro adahari nta nicyo twaba turi gukora. Mureke dusenga Imana duhe iki? Amahoro. Dukeneye iki? Amahoro. Mwere kubabaza abashumba banyu, mwere kubabaza Imana yanyu. Dushaka iki? Dushaka iki? Mwere kubabaza igihugu cyanyu, mwere kubabaza igihugu cyanyu, mwere kubabaza ijuru. Ijuru naryo rishaka iki? Imana ishaka iki? Itorero rishaka iki? Umuryango ukeneye iki? Igihugu gikeneye iki? Twese dukeneye iki? Abaribye mbe samahoro Imana itanga wayakura he? Amahoro atangwa n'Imana, ayo mahoro wayakura he? Ikibazo abaririmbyi ndabakunda, bahimba uturirimba twiza, ariko ntabwo bumva icyo tugira gute? Baraturirimbira tukatwumva neza, natwe nk'abataratubayemo mu majwi meza tukashobora kutwumva, ariko umuririmbyi wumvishije
ya ndirimbo yahimbye ni 1%. Yesu ati mbasigiye amahoro atari nk'ayo bisi bagize gute batanga. Mureke mvuga ibintu bine nanone, nagiye mvuga bitatu bine ntago nza kurengaho. Reka mvuga ibindi bine byo gushaka amahoro. Uburyo bwo gushaka iki? Amahoro. Inzira ya mbere yo gushaka amahoro ni ukwiyegura Yesu Kristo mu buzima bwawe bwose. Pawulo yabwiye Abifilipi ibice 4 ngo mujye mwishima mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kuvuga nti mwishime. Ntabwo wakwishima udafite Yesu Kristo mu mutima wawe. Amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya azarindire mu mitima yanyu. Pawulo yabivuze kenshi mu Bafilipi nanone ibice 4:7. Ubundi buryo bwo gushaka amahoro bwa kabiri, amahoro tugomba kumenya ko ari igice kigize ubusabane bw'umuntu n'iki? N'Imana. Jya umenya ko udashobora gusabana n'Imana, kuganira n'Imana mu gihe nta mahoro ugeze gute ufite. Ni ukuri mu Bagalatiya ibice 5:22 Pawulo yakomeje abivuga, twavuze ko umusoro kuri Pawulo cyane. Yavuze ngo nyamara imbuto z'umwuka nizi: ni urukundo, ni ibyishimo, ni iki? Ni amahoro, kwihangana, kugira neza, imico myiza no kudahemuka. Reka tuvuge ngo amen. Amahoro yayavuzeho cyane. Umuntu wese akwiye gusobanukirwa ko amahoro ari igice cy'ubuzima bw'ubusabane hagati yacu n'iki? N'Imana. Ntabwo twasabana n'Imana tudafite iki? Amahoro. Tudashaka iki? Amahoro. Icya gatatu, amahoro ntitugomba kuyagira ubwiru, ahubwo tugomba kuyasangiza abandi. Niba ufite amahoro, yajyane uyahe no kuri mugenzi wawe. Wikwifuza amahoro yawe ku cyawe giti, wowe utayaha iki? Abandi. Hari byinshi wakora kugira mugenzi wawe yumva aguwe neza, kandi umuntu wese akeneye iki? Amahoro. Matayo yavuze neza mu bice 5:9 aravuga ngo hahirwa abazana amahoro mu bantu, kuko aribo bazitwa abana b'iki? Hahirwa abazana amahoro hehe mu bantu, kuko aribo bazitwa abana b'iki? B'Imana. No kuri. Cyakane, uburyo bwo gushaka amahoro. Itorero ni umuyoboro wo gucengeza amahoro mu batuye isi. Itorero ni bande? Wowe nanjye. Nitwe tukwiye kujyana amahoro mu bisi batari bamenye iki? Imana. Kandi ntiwatanga icyo utagize gute? Ntiwatanga icyo utagize gute? Icyo udafite. Dukwiye kwisuzuma tukareba, tukiyeza, tukiyunga n'Imana, tukagira amahoro. Ayo mahoro dufite tukayajyanira abisi nabo bakagira iki? Amahoro. Bakabona ibyo twabarushije. Kuki abantu badashaka amahoro? Mu mibereho y'umuntu ahora yifuza intambara, kandi intambara ntabwo zubaka, ahubwo zigira gute? Zirasenya. Twabivuze neza ko imiryango myinshi irimo irwana. Uwo ni umugambi wa Satani wo kugira ngo azatubuze umunezero w'ijuru. Ariko ndagukangura kuvuga ngo dushake amahoro, kuko Imana iduhamagara, yahaye isezerano abantu bayo kubijyanye n'amahoro. Ndavuga amasezerano makeya kubw'igihe. Isezerano rya mbere muri Yesaya 41:10, Imana yavuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Reka tuvuge ngo amena. Ntutinye, Imana iri kumwe. Uburyo bwa kabiri, isezerano rya kabiri ry'amahoro Imana yaduhaye, Abafilipi ibice 4:6 hakavuga ngo ntimukiganyire, ntimukagire icyo mwiganyira, aho ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana, mubisabye mugira gute? Mushima.
Isezerano rya gatatu muri Yesaya nanone ibice 26:3. Uhoraho azaha amahoro hasesuye ufite imigambi hamye, azamuha amahoro kuko ayakwiriye. Uwiteka azaha amahoro abafite umugambi ukwiriye, abashaka iki? Amahoro. Isezerano rya kane muri Zaburi 46:9. Imana yacu niyo ihagarika intambara. Niba hari intambara zabaye, zaba izo mu muryango, zaba izo mu bantu, zaba zaturutse ahandi, jya umenya ko Imana nyine ari ihagarika iki? Intambara. Ibyo bivuga iki? Yaduhaye isezerano ko tuzagira iki? Amahoro. Ntabwo twavugiye kubabara, ntabwo turabo kubabara. Muri Yakobo 3:18 havuga ngo abanyamahoro babiba ibizana amahoro, bagasarura ibitunganye. Abanyamahoro babiba iki? Amahoro. Itorero dukwiye kubiba amahoro kugira ngo tuzasarure iki? Amahoro. Ntabwo ushobora gusarura amahoro utabibye iki? Amahoro. Reka tuvuge ngo amen. Turi kugana ku jambo rivuga ngo amahoro y'ukuri wagira gute? Wayakura he? Ni ya mahoro, amahoro y'ukuri ni ya mahoro ya buri munsi, aho ubyumva ukumva uratekanye, ukumva nta guhangayika ugize gute? Ufite. Ukumva nta mibabaro ugize gute? Ufite. Ubwawe n'umuryango wawe. Amahoro y'ukuri twavuze neza ko atangwa n'iki? N'Imana. Niba ubuze amahoro, ndagutangariza uyu munsi, nkuzaniye itangazo rivuga ngo hamagara Imana yonyine iguhe iki? Amahoro. Ufite ibikubabaje, ufite ibikuremereye, ntabwo ari wowe gusa, n'abandi barabifite. Ariko hari itangazo rivuye mu ijuru rivuga ngo niba ubuze amahoro, saba Imana iguhe iki? Amahoro. Kandi nawe uha abandi iki? Amahoro. Kandi umuntu niwe wishakira iki? Amahoro. Nutekereza ko pastor uzagushakira amahoro, ugatekereza ko umuyobozi wa korali uzagushakira amahoro, ugatekereza ko umuntu ukomeza gushakira amahoro, uzapfa utagize gute? Utayabonye. Twihiki amahoro, kuko ibituzungurutse 70% byose bidushakira ibibi, bitwifuriza ibibi. Twishakemo iki? Amahoro. Kandi Imana irayafite yuzuye. Reka tuvuge ngo amen. Niba utayafite, ndagusaba uyu munsi wa none kugira ngo yegure Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, kandi urabona amahoro. Ushobora kuvuga uti njyewe maze imyaka myinshi ndi umukristo, maze imyaka myinshi ndi umuririmbyi, maze imyaka myinshi ndi umuvugabutumwa, maze imyaka myinshi ntunze. Ndakutangariza nk'ubwiza ukuri, nubwo waba utunze ibya mirenge, udafite Yesu nta buzima ugize gute? Ufite. Kandi amahoro ni ubuzima. Abantu benshi mwararwaye, mupfuye nabi, murashize mugiye gupfa kubera kutiha amahoro. Abantu benshi babaye abarozi, baroga bagenza bakoresheje amagambo, bakoresheje umunwa. Kuko hari abantu benshi bapfuye umutima kubera amagambo mabi. Dukwiye guha bagenzi bacu iki? Amahoro. Kandi ukwiye kuyishaka. Urarinda kwicwa n'umutima kubera iki? Wakwihaye amahoro. Ninde se uzayaguha? Umugabo we ntiyaguha amahoro, umugore we ntiyaguha amahoro, umwana we ntiyaguha amahoro, isiko ntiyaguha amahoro, nyoko ntiyaguha amahoro, umuyobozi we ntiyaguha amahoro. Nutishaka amahoro ntabwo uzagira gute? Ntabwo uzayabona. Njyaho kugira ngo nicwe n'umutima, nahisemo kwishakira iki? Amahoro. Wowe rero nuwishwe n'umutima kubera kutishaka amahoro, uzapfa wiyahuye, n'ijuru ntuzagira gute? Abantu benshi bariyahuye kuko batishakira amahoro. Ikibazo cya mugenzi wawe kiratuma udasinzira umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, ngo umaze icyumweru udasinzira kubera ikibazo cy'umuntu. Njyewe ndari nasinzira kubera ikibazo cyawe. Apo njya hariya abona Imana yanjye, mbabarira ibibazo by'abantu bapfana nabyo, nanjye byanje birananiye, ariko njyewe nawe ndiyunze nawe, ibyo abantu byo ndabiretse. Nuko njyewe ninde nicwa n'umutima kubera ibibazo by'abantu? Kubera iki? Kubera iki? Niba uri hano waramaze kwiyahura, ukaba urwaye umutima kubera ibibazo by'abantu, ariko avuga ati njyewe none menye ko igisubizo ari Yesu Kristo, hagurukira we dusenga Imana.
niba uri hano ushaka igisubizo kwa Yesu, warabuze amahoro ukabura mu bantu, ariko ushaka kuyashakira muri Yesu, haguruka dusenga Imana. Fata icyemezo uvuga uti nanjye ndashaka amahoro. Niba nta mahoro ufite kandi buri hano warayimye abandi, ukavuga uti nanjye kuva uyu munsi nshaka gutanga amahoro nyaha abandi, tugiye gusenga Imana. Twavuze neza ko amahoro ari kimwe mu bice bigize umuntu bigomba kugira ubusabane hagati y'iki n'Imana. Ntabwo agira usabana udafite amahoro. Niba ushaka amahoro udashaka intambara, dufatanye gusenga Imana. Ufata icyemezo cyo gushaka amahoro kandi ufata icyemezo cyo kujya uha abandi amahoro. Twemere ko Yesu Kristo ari we wenyine utanga iki amahoro, kumwakira nk'umwami n'umukiza. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Tugiye gusenga Imana. Dukeneye amahoro yitwa shalom. Amahoro ava ku Mana. Amahoro ava ku Mana atangwa n'Imana. Ntaho wayakura, nta na hamwe, nta muntu wo ku isi wayaguha. Mu kazi ukora nta wayaguha, mu muryango nta wayaguha, uwo mwashakanye ntiyayaguha, abayobozi bakomeye ntibayaguha, intwaro zikomeye ntizayaguha, ariko Imana yonyine yayaguha kandi ukagubwa neza. Hari abamaze kurwara indwara zitandukanye ziterwa no kubura amahoro. Reka nkubutangarize ngo wishakemo amahoro, wemere Yesu Kristo abane nawe, aze muri wowe akwambika imbaraga, kuko tubuze imbaraga. Niba ubuze imbaraga, reka dufatanye gusenga Imana. Ufata icyemezo aho uri hose, ufata icyemezo kuti nanjye ndashaka amahoro, yaya ndatangwa n'Imana. Nanjye nihaye Imana, nihaye Imana, ngarukiye Imana, ndashaka amahoro kugira ngo nzajye mu ijuru ry'amahoro. Nta juru ry'imivurungano ribaho, ijuru ni iry'amahoro. Kandi nubona abantu badashaka amahoro, uzamenye ko batari kujya mu ijuru. Niba ushaka kujya mu ijuru, fata icyemezo cyo gushaka amahoro kandi tuyashakire mu Mana. Kadusenga Imana. Mana isumba byose, turagushimiye, turaguhimbaje. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri mwiza, urakomeye. Turagushimiye kubw'uyu mwanya. Ijambo ryawe ryadukanguriye gushaka amahoro, natwe turayashaka. Nongeye kukwereka ubwoko bwawe aho buri hose ufashe icyemezo cyo gushaka amahoro no kuyaha abandi, kuko ntiwatanga icyo udafite, ubaha amahoro. Yesu ujya kujya mu ijuru avuze ngo mbasigiye amahoro, natwe turayakiriye mu izina ryawe ryera. Kandi ngo ahumekemo umwuka wawe wera, intumwa zawe, natwe duhumekeremo umwuka wera. Urangije uravuga ngo nitugire amahoro. Oh haleluya, uri Imana nziza. Duhagaritse ikintu cyose cyatuma tutagira amahoro, duhagaritse ikintu cyose cyatuma tutavuga izina ryawe, duhagaritse ikintu cyose cyatuma tutajya mu ijuru, tudashaka ijuru ry'amahoro. Uturinde intambara, uturinde imyiryane, kandi uduhe Data gukomeza kureba mu ijuru. Habwa icyubahiro, ushimwe kuri mwiza, ushimwe kuduhaye amahoro y'ijuru, kandi uduhe kuduhaye gukomera. Ndaguhimbaje kuri mwiza, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.